iri tombora ririmo ikinyoma nta kuri kurimo. Nyuma y'aho isoko rishya ry'ibiribwa rya Musanze rizwi nka kariyeri, iyo ryinjiyemo ubona risa naho ryambaye ubusa bitewe nuko bamwe mu batomboye ibisima byo kuricururizaho bagera kuri 481 batigeze baza kubikoreraho. Akarere ka Musanze nyuma yo kubona icyo kibazo kahise gasaba baricururizagamo batomboye oya ku ikubitiro ubwo hatomboraga abantu bo kuricururizamo, maze basaba aba batomboye oya kuza kugerageza amahirwe bakongera bagatombora. Gusa radio na televiziyo Flash ubwo twageraga muri stade ubworoherane ahaberaga gutombora, hari bamwe mu bari baje gutombora bagaragaza ko iri tombora ririmo ikinyoma ndetse n'uburiganya nk'uko babyivugira. Iri tombora ririmo ikinyoma kubera ko bari kugaragaza nk'aho ari ukuri, ariko abantu barimo bashaka gucuruza ntibari kubaha imyanya, abashaka kugurisha nibo bari guha imyanya. Mu bigaragara mbere kariyeri bajya kuyubaka, abavuye muri kariyeri bakabahereza muri gare, barabateruye babajyana muri gare. Noneho ubu ngubu isoko ryuzuye, ntibafasha abo muri gare ngo babaterure babajyane muri kariyeri, ahubwo bashyizeho ibintu byo gutombora. Abanyagisenyi baratombora, abanyakigali baratombora, abaturutse Cyangugu baratombora. Abo bose bakeneye kugira ngo iyo myanya batomboye bayigurishe, baje mu buryo bwo kugurisha, ntabwo bigeze baza mu buryo bwo gucuruza. Nta kuri kurimo. Jawa intangu mbona ko nta kuri kurimo. Ni gute abantu batombora nk'ubu njyewe ntomboye kabiri ndi gutombora we, kandi na visime y'ubwe aka karere kose karanze. Mfungirwa mu Kinigi, ngafungirwa inkoni narakubiswe, amagufa garagongoranye. Nifuza kugira ngo mve mu muhanda biranze, none nje gusasa ku karere hari ariho nje ndacururiza, none abana banje ntibaraba bamarije. None ngizina ryanje baretse ibijuru kubaza amaye ikibazo, meya akakubwira ngo mva nguzabaza handi n'ubuhundi turabaza atariwe kari ugutombeza visime y'unguyu uri hano gutombeza umudamu, akakubwira ngo nta kibazo cyawe akeneye gukemura. Ni gute twebwe badutwibije? Nta kuri kurimo. Gute? Impamvu nta kuri kurimo, ahantu hagaragarije ukuri bakagombye nkuko bariteruye mbere nta mushashi urimo, bakagombye kongera kuriterura bakarishiramo abacuruzi ba mbere, abashashe bakaza munyi. Ariko bareka kumva ko bagomba kuduteragerana, bumve ko aribo baje bakumva ko iryo soko bubatse rishasha, baryemye abacuruzi uko babimuye babajyana muri gare, bikumva ko irya ari ryo riratera imbere kandi bararishizemo abo babonye abari bo bose. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, Uwanyirigira Clarisse, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, yavuze ko muri uku gutombora nta kinyoma kirimo kuko biri kubera ku mugaragaro. Gutombora navuga ko nta buriganya burimo, kuko itombora ni tombora, umuntu ashobora gutombora yego cyangwa agatombora hoya, kandi nk'uko muri kubibona biri gukorerwa ku mugaragaro, ni umuntu uri gutombora ku giti cye. Kugeza ubu isoko rishya ry'ibiribwa rya Musanze rizwi nka kariyeri rifite ubushobozi bwo kwakira abaricururizamo basaga 253. Ni mu gihe ibisima byongeye gutomborerwa ababikoreraho birenga 450. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.